Hi, Sissy. Yeah, I shoot you on next one. Maria Sunday. We haven't came at Kal. Maka Sunday, I can shoot. Sissy, you want Gomala? The love looks on my fridge. Sometimes you put a little some fridge. I get congenial. Sometimes I'll be an account or in time must be contacted some contact to see Kumina. Also, let's get a Okay, Sissy. So now let's spegela ama number phone akhe. Spegela nenye fridge so. So angazi ukuthi ama fridge yakho lungisela laphi. Ne fridge esifunayo. Ke tama phepha khona. Walungisela kude. Some numbers that would much I Ni fridge kia figure out mama baila sana. That's why ile tala. Hivyo. So if you talk na ipirili la kozibeza watu uzaleta media na ngo safari. Safari ile yadlula. Take for one. Beza bona bayithatha lila bayithatha khona endaweni yase Sun City. Komhlanga. Oh, ifriti leyo. Yeah. Ye Sun City. Yeah. Yomuntu obekamela amsel koloi. Sotofia. Umuntu onjalo. Yeah. Wayikho la. Uphi friti le? Ile ma F. Ma F kuphi ke manje? Ema F. Ubani ifike njani ma F? Kwabani ma F? Ema F ifike ngokuthi kube yamlungisele koloi izifana ma F. Elakusuye waye wayithatha ifriti lo wala ekhaya. Lo hlala ema F lo. Unama bodyguard, ma bodyguard akakhala uthatha ifriti lo. Hayi lo hlala la. Unama bodyguard uyini anama bodyguard? Ayazi sisi izindaba ezinjalo ngiphena ama number ngikhulumeni naye. Ujimi ngubani? Ujemi lo lungisa amafriji. Wala. Wala. Yeah, but then lo thina labanye sifazi lapho kasi incwadi le ikhuluma ngothini. Ikhuluma ngabanye Bodyguard. Incwadi la ikhuluma ngama-bodyguard lo ama-bodyguard asimazi. Because thina size silayela incwadi le. Incwadi la ikhuluma ngabo-bodyguard. Uthi ideliver la fridge le phela. Lana. Yeah, uthi fridge ile thulana. Cause ifriji le mayifikawo, ifriji mayifikawo ngakhona le ma F. Bayishisa le ma F azangize. Injani fridge khona? Igrey. Yeah. Ngekhala igrey mama angizwisisi ngithi high sense or yini. Yeah, bathatha fridge nani? Badeliver ifridge nani? Ulikhamba nezinto yani fridge. Ushikama nezinto. Ayanga. Cell phone I think it doesn't come up as one. So mara yenu khona la around. Angazi mina bengekho kuseni ngayo samuka. So angazi ukuthi khona la around. Uthe uyathi baba? Angazi. Ikolo bela ilungisa umuntu okhona ingane. Ntethi ikolo ine fridge. Ikolo ingiyala. Ibalungisa ikolo yala. Yeah, yena Uphethule kalungisa. Yeah. Lo fridge manga bengisho lo yangazi ngimkhuluma ngayo. Hayi kujeni kunjani? Ukhona manje kujeni ngila ekhena ngazi ngakuthola kuphi. Ukhuluma nofikile. Wala iBithu.
Bengifuna ukukhuluma nawe face to face, ngikhuluma nawe ngikuqalile so. So angazi mhlambe ngakuthola kuphi. Ngaphezulu kuphi so? Kuphi? Ngikoleleni kama banjika so ngikubuka straight. Bese bangifika le phezulu kuzokugamle. Siyaphuma siyespontirini. Yeah, nyajika nokuba ngispontir lesi singena sayibona le. Sodlula kaPinki. La indlela lebo vleni kubuka ngayo straight. Olebovu le? Yeah. Igravel le. Yeah. All right. Wena mfana ngithola straight and this. Ngithola straight and so kwehla songenyawo. Uma ngathina la. Usilandele nje okwendlile lona ungene kiyo so sihamba ngayo le kaMiliya. All right. Manifika le phezulu ngizokuba ngiya ukuthi ngikuphosphelele. Ngihambe ngenyawuzeni ngami. All right kujeni manje uhlangabeze mhlambe la endleleni la ngoba thina sikwazi. Angisho ngisemoto okuhamba khulula. Umuntu nje uhlala sicele nje. Mara ngiyeza ngapha kusukude kuthi. Hayi kusukude. Mara ngiyeza ngisendleleni. Shap. Nasifuna ukuthola Yini kwamliya iTavern? Yeah, expert.